ni uhuthu ona muciari akorwe toxic gwe ciana ciake gitumi kiria gituma nguri uguo ni tondu wa riri hena mwari wa ithe witu wi haha igatiriri wagitonga na Bishop Githikai turiega muno na ni ngatho oiga atiriri mami witu anjirire ndikana mutwe no nie tutire twahitania nake no ni tondu wa hi maundu maria we aiguite kana hi maria maundu maria nyina anagika akaigua no athure hihi gutuo no muiritu agitwandikira message ino ni kuonania he nondu arakiona muciari wake ndana mutriti uria hi muciari angenda aiga ndakana muciare ndakana mutwe he handu ingienda kwira mwiroreri witu ona muthikiriria niguo handu hothe ni hari mihaka he parameters niguo cia haria mundu makinyaga na mundu haria mungikinya na baba wanyu niguo haria mungikinya na muthuri haria mungikinya na mwarimu niguo haria mungikinya na muthigari o mundu haria gukinyagia for example muthigari agikunyita haha thaici akona uru muingi muno hebuku jaba na toka hapi wewe unaitwa nani leta kitambulisho death certificate birth certificate ulizaliwa na nani wapi ukakuvia lini ciuria kinya ta 700 niguo muru muno no arikia gugukinyia mbere ya jaji ehumbaga thuti tawe na naraguka na uniform na agakora muhoreru o ta mundu wa kawaida akorio ciuria o ta kawaida na agagutiga moko-ini mongi yes na jaji agutwira agakuneana moko-ini mongi uria guthi gukurangira njera koguo o mundu haria kinyagia wega wake na uru wake mundu koguo ni kuga atiriri mami wa jiara he haria tukinyanagia na gwi kundu mami wa mundu atagirire gukira na he handu baba wa mundu atagirire gukira acha mamu wanyu ndagirire guka gwikiraga nguo ciaku bedroom gwaku Tukanaga na muthuri waku ate gukite kwigeria akire mami nawe na akakira limits ciagirwo gukorwo ho ati nginyanagia na haha riu ndingikira maisa ndangihikania na bado ngerekagio riri gwake tiniri wale ara muno nderekia nira kole roiro nderekio riri wa maisa nenda muka you know whether I'm doing anything more or less mihakero ni yakira ndungihota wajiku wagitonga guthikanita kwa nyuthi hitukite woe migate ya giathi na wihe father mutungatiro nyu agwa netukwaria ndungiko guo hari uria wikaga ndungithwe ati tondu muhono nguru we ndife uge na retware ina ria muri urore ruthingo-ini ni nguka onywe you cannot do that mundu haria akinyagia mutumia uyu ni arathie muno kukinya nginya gugaciarwo ndukananjiare ndukanandue iyo ti area yake raini yake yari guciara kurera guthomithia na kurathima no cio ni arikia mau ni arikia uri uyu agahikana agaciara ri ucio ti wira wa muciari that is nothing to do with my mother na ino ni discussion ni dio tondu muthenya wa mbere it's a big discussion here tondu aciari aingi selfishness yao ni thukiirie ciana ihiko nyingi muno ugakora nginya to muiritu to urero ati tukananjiare nginya mwana wa kahi ni akuhikia no controlgo ni nyina ta puppet kwi ndigi si kwa nyina si controlagirwo ni nyina okay kuria atumia meho nao waherikia kuhikana wa control gwitu ndiro ndungeka na ugakora we muici we wanjiko ni uyaga gwitu nawe uriakaga kwanyu ugu ni tawi mutumwa wanyu kwa kuvora guo kwakwa ugitwaraga kwanyu we ucio ni mamuruki kuria tumia ahiki mamuruki mercenary tondu we ni kuya tu kwa muthuri no mugithia ndithemba kwanyu atom kwa muthuri ndithemba uhurukite ukora jacket yaku yaretha yorire ukona ya hito kogu na waiga jo wao na wewe na wao ni mshuria-ini okay hapo nenda wewe ni yorire ugacoka ndithemba mugathi kwa mutumia waiga jo ni osenda hitoka ni brother nini ya mutumia enayo roka menya manene yo biyo no ndigukeri tondu atumito ika niguo yo mugaca bona thamos guys no thamos ino ni urona ino ni yorire memburi guys madani kumbe mama no arutie kwa twara mihakeno riria yaga kurorwo ri ithukagia maundu maingi muno
especially boy child na nyina na girl child na ithe tugithoma psychology ri he complex twathomire he nyamu itagwo Oedipus complex na he nyamu itagwo Electra complex icio ni igiri Oedipus complex na Electra complex complex ino itagwo Oedipus ri ikoragwo na twana twa tuhi na twana twa tuhi nitumenanaga na maithe wameta Oedipus complex. Okay, ndenda kumiandika na ndugakirore haha uria ndakiandika tondu hata ukiandika na Gikuyu no wega bata ni uthomeke. Oedipus complex ri ni mwana wa kahi ni ari close muno na nyina na ikoragwo i complex ya ikoragwo i urge, ita sexual urge unconscious sexual urge ya mwana oyo heri opposite sex akoro ni kahiri ni kanda gutuika so much attached na nyina uguo na ona munene ri if this is not addressed ri nyina na kahi matire kanagia na nikio wona gatumia ingi gucokeria hau ri ni makorogwo mathoire daughter in laws ona wana magitua matamendete most of them they fake karibu sana niki your mother-in-law ndari hindi agutekita mutumia wa muruwe they take you like another woman na mugihitani hanini language njuru wa mundu mukocio wokire muci uyu they compete with you. There's a fellow woman, another woman who took away my son. Wow, interesting. Yeah. No anyita nake mwana wake he ona mohitania nyumba akona mutu wi wana kiazi uria nguri mundu tari mugima nuko mukore kwa nyina na ikarete ku thiko igiri na akora de kwa mukuru ri kembe orore no anyita aya ne kuri thini wa mafuku makiandikwo he mwana geke ketako Edipa nigetha yandikwo Edipa complex ni kuraga kioragire mundu gwitwo baba wow na muragire ntondu wa kuona ora maraikirania na nyina the romantic way akigwa uiru kurigo why another man taking my mother or why my mother giving attention to another man the same kaire tugeta kwa Electra ne koragire ithe ni undu wa ne koragire nyina ne kuona agiteka attention ya ithe ina renda makorwo hamwe so this is a discussion ne hamwagirire gukinyania uhoro wa gugatuo na guciarwo ti wira wa muciari wira wa muciari ni kurathima ciana ne ha mathie magathereme na magaciare na ni tugacoka ho tuke tugiatirire effect iri ngigea ungiciara umutwe in fact gutire mundu uciaragwo ate wiyo aciarire mamu wanyu ni ritwa riake ucokagia ti kumuciara we ni muciarira ari oku ndagiciarwo meri kumudaga uthiriteni aya ndatwenderie gwa ni njira my son kana njiare akiri ritwa tu riakwa no guciarwo ni ndikire muciari angicoka ndake nyume ringi so these are two different souls ona ndemethi ugite ko no gukua ri mutingithi ko irima rimwe kira ngikubatara mihaka mundu ni arore gitio kia mamu wanyu ni nginya ha gitio kia mutumia wa mwari wa muru wakwa ni nginya ha gitio kia mother in law ni nginya ha gitio kia daughter in law ni mihaka we rorwo issue ya kuingirira kwa ciana nginya mutikana ndue mutikana ketia ciana igutuo na itu marito manyamu na ikure igeto jeri hiti Jeremia jege Firisi gware hoi thank you na gucie kiria tugutu gukinya hau gucie hindi ria turege korona na kanya kangĩ tukagĩa na kanya riu ga kũmĩ discuss topic Edipa